sim sa pan bang so mai ke pa kon thek pot chulo lo asi interstate border protam te itun western protam te Meghalaya pen lo eastern protam te Nagaland pen lo si western na all sensitive ma eastern na sensitive lo asi lan si sensitive jo ni si chuni jo tame Carbino to mas council pen basic eviction lo asi hala so basic eviction ke pa do pot apan si choro pot piglo tapi recently non commando training center kim do jadi Halloween ne aeroplane bill bon official te ke lasi hala pakso commando training center to non kim bomo eastern side bal ke o tame normal ke western side na bang very sensitive lo tante Meghalaya ton ke itu mon hejong ke la problem ke dilo la bangso oi pan kisarai kom je pan mon hejong tame ka bengong thomas council pe nisi ipang da kondo de state university Khandulilong ikim jipu. Lasi nili kemata Jongsi State University Khandulilong leki kim pon thekro protan de isi Carbino ahoy chai kom ang thek itu thek damnong jima sipat. Pon la popome jong ade ke sadu pulo je Khanduli hawa sai sema mongman ke itum akhai a population mas kom pilok de itum hada kedo khasi tuman hada kedo ajantia tuman jantia living in Carbino ba place bang chiwa nanji. Hala so sentiment itum right nanji. Khasi living in Carbino, gentle living in Carbino, ba sentiment of creativity. Kasi na bangso sentiment creative putan te itum isuman abar side ko punan ti Carbino Thomas Council pe. Atino lang dam latong te itum ahoy duyo ke itum Carbino Thomas ka sound council pen. Mon hejong non pugani apan pe tame asap sub kilan pang credo. Hal bangso kilan ki pang crea join si omo hejong kami ahoy long kitu bek tumang cithang. De pinangan asayang de ke penang kitu. Asi asan de ke nang di do putam de apan si hadak itu itira muli tumhan nitum da Carbino long aradu wa sentiment mai drive tikeli asi la bangso sentiment ke drive je ban ke responsibility ke lage Carbino Thomas Council pate tum Assam government wal de dulu asi la bangso sentiment ke drive je ban ke itum sini political awar side me sini kaching survive awar side me tum ko bolang ko lapen Monhejong, Purisai, Dikdak Sai, Penchili Sai, Montome Pinil Bang, so my Dikdak Sai, this I give an handle. The Selbang so Dikdak Sai, Romanke, give and take Lucia join me, Mukar Benglong, along Lego Mijunaplo. Masik, Nilikachinia thing, Apen Capurita no thing, but then non give and take Lucia on the Paklan Banke, 12 point identify for, first phase 6.4, 6 disputed area bang, kaching mai ching sai du pola so teng si permanent solution man man si central government de paklan asi 12 point adimalong in areas nanda pratabe 36.8 square kilometer along leke disputed area lo si paklan central government Assam pen Meghalaya long 36.6 square kilometer along leke disputed lo laso posi 18.5 ke Meghalaya people 18.6 ke itu Assam Jiwan tu hal hai alam te paklang kondo aso joy me si West Karbiang long on Khandulilong itu atum tame mat kato ko be Karbiang atum tame isi ka phire de bolo asi Karbiang Thomas Council pa ni ka chunu riji ke lalo hal bangso 12 disputed point ma 36.8 square kilometer along me kachipi kachihodai jong si kali protante non pimil bangso mai Ihang son thought itun Carbino Thomas Council CM pen all political parties and all social cultural student organization hadak adim dam pen adim physically dam that pen itun 6 scheduled district guardian ke itun governor na or governor long pen chenglok itun central government na pen chief minister long itun joint delegation pali patante itun hala bangso ahoy lam bang isi itun isi permanent solution kan tame isi yang dengan itun jujing ate ahoya dui patante lagi state government subject kali lagi central government subject na asi non muniton ka phere la pen kachere ke la give and take mati asi la 12 point disputed area ki kudang long bang koson ji 12 point disputed area ma la pen 18.6 square kilometer koson ji tu Meghalaya pan ki pidia ji ma koson ji Assam nak enundia ji ma halai lama itu pakla bang thek patante ini tum penana lama itu pinida chitong ara antame mesen na ji kolong ji Lapen isi ahoy cerai komji protan desi permanent structure itu ndak selam dam
Lakan hala so structure pa itum utilize take rotan te itum ahoya dui bang chalai kom theki asi diri karbino chole song hin men damjing ke itum hala officially announced kalisi beginning pe nama state university bang handuli habar bang par jabdam luna phan bor I rotan te itum in some extent itum itum a border bang protect ji lakan hadak ke do bari ma khasia jantia tum hatame bang so sentiment drive ji pan itum karbino Thomas council pe initiative and pulang jadi tum kama thalam thank you Orang atau dia bangke dari Association